Hello everyone, siya ni Jerome G. Concilio. Ket i-representer ko iti DLS RDKS Saranay, Kuala Lumpur chapter. Kukwa kaken kukwa nakmetlan, pintas kang mingmingan, ket itangan may sak, umay nagkanet abayan. Ilawati silaw puraw, di pulang naduyan, tinggem katinak ipupukaw, di pulang naduyan. Kagurak ti agbiyagan nalitay, ragsak kong sikat kamuanan, mangnamnam magingga lumakay, may kanta inta iyulta.